khovel pona hian thilmak pui le chui chu har sa tak tak atam hle maya mi thiam ten an thil mu chu to tam tak te hi aom zia le chan hriat lo an nga ve hle a chung te chu theory mangin an ngai rot ma sa phot thrin ani van theng renga thilmak le rap thak pui an mu te chu scientist le astronomer te chuan in an zir chiang na sa hle thrina hloril ruk le soi chua du lo le mi pui hriat atlang zar du lo tam tak an nei bokani chu tianga scientist thil mu chu thar zinga somte I han clear ho teng arsi mu chu thar iras 1348 6124 chuanin engtin nge arsilian tak tak te hi an lo pian ti chui thei turin astronomer te apuina sa hleya arsi te hi ate chi le lian chi ate then ran an nia ni po hi arsi te chi zinga mi ni chu wangin chung arsi te chi ho te chu an thia an pu ve poin ana tham lo hleya an mani nan thi ve top mai ti la adik view ome theory then khata chuan arsilian chu arsite ho in fin khoma tanga lo piang an nia iras po hi chu tianga lo piang chu ni iras lo pian tir lai chuan lian tak mai nia ahlat zong po hi khovela tangin light year sing khat lai ania constellation center rasa omani he arsi iras hi lungnoin zungbun angdawin kwal ruin an hel kwal mup reng boka tuna kanom na solar system angin chutia lungnoin an hel kwal chu solar system in siam tur niin scientist ta chon an ringani chutiang thil chu astronomer te point an voi khat mu na nia ni ain alet sum niarit ani bokani ara sa hen planet siam thaina tur thil element oma nunna siam thaina po om ngein an ngai bokani polychromatic nebulae le vibrant galaxy te hian moin an engnal danglam hlea universe in curve ball anti mai hi ati chuak renga chu mun ruak ni sin mukle rit tak mai nia the great void tini kumsanga zakwa sombre le pakhat khan robert krishnara le atho puiten van bo ruaka an musuaka makti in an thong le nge ni chik taka an zir chian nuwa krishnara le atho puita chuan galaxy lian no tak tak somruk lai mai chu zani somnga tanga zathum somthum million light year azaw van mun ruaka lo piangin an lo try dar tin muwa chutia mun ruak afan zel chuan galaxy po sing khat lai an ni thean ringani galaxy chikhat milky way kan ti bula po hian galaxy dang som ni le pali velan oma galaxy ho in kar mun zaw zong hi million light year thum velani chung van bo ruak mun ruak ta chu technical lama tang chon rin hlel om hlema se tuna theory chuan in achut fu miau sini he theory hi an chui thui zel chuan void lo om ringot dan chung cha ha chuan alien anin rol ni te in an ring hialani tuna kanom na galaxy a hian har sat na a om tatlat mai dar kan vuak rik ang hian ri ape chuak renga achan ingwang nge niang tiero astronomer te point an threbik lem lo ma se theory thara chuan he thil mak tak hi kum mak ta duai zaliam ta a universe thil chena tak wang ni inalang chu thil chena tak chu in sut na wang ania chu ta thil in su chu galaxy le galaxy emo thil engemo dum le thimmup emo sut na ni he theory hi adikani ngai chuan kan galaxy mar le chim hi ain mil theilawa he in book tok lo na hi vertical wave wang ania chu thil thlok mu theilawin galaxy aron paltlang wang ani he thil mak tak hi kum mak ta duai za ron in her le tha se kan mi thiam te hian achan le omzia an the thei to mana ma se nang le kei chu kan damari nom to lo ni universe history zeril tak hunin her le hlat zong hi kan la hrelo hle chang ni lawin thil tak nei matar tam sia po kan la hra chuak fia tak tak theilo ni gas le vaivut noin eng anti phevela chung te chu universe kan thil mu ber chuan ni ma se astronomer te chuan in van bo ruak mun hla tak tak an mu theya achan chu photons thlok liam ta te kha an lo puam len vak thin wang ani chu gravitational lensing tinia nasa te chuan galaxy eng lo ber te ber le upa ber chenin an lo mu thei phata ni galaxy cluster abel 2744 chu lens atana mangin astronomer te chuan in tu nai mai khan galaxy in duang mek tam tak kumtluk le dingon som pani lai upa universe ang deuh thowa upa an mu chuakani
Abel 2744 hi light year tlu le ding on thum le point panga le ka hla ni ma se a magnifying effect anasa hlea universe hun frang thlak kan nei thei pha ta ni. A gigantic threat of pure hydrogen spot in the galaxy group frang NGC 7448 scientists then hydrogen fear hlak in phar duai mai an mua chu light year zanga lai la omani. He hydrogen inzar phar seizong hi light year makta duai ni point paruk lai ni a chu thlasik kong Milky Way zau zong let sum ni ai ma zawani. Chu hydrogen inzar phar chuan galaxy hrang te azam zom put mai ni. Astronomer te point chu tiang thil danglam tak chu mu anin be sei phak ai reng lowa an mak ti na chu aron thua ni le thani. Apakhat na chuan chu tiang hydrogen tam tak chu galaxy pon lama an la mungai lo ni. Pani na chuan thil engma lo ang vela te tatlat chuan an ril ru ati hril hai le a chu chuan Milky Way le Andromeda galaxy belkhom ang vela zaw sini. He planet hi thei tura ni lowa Jupiter hel kual tu thla angin Kepler 7a6b hi chir satak tuiril le meyal hlira khatania alen zong le ni a hel kual nei zong chutin amak hlea scientific community lu ati hai hle mai ni. Hetani kan ti hi chu kan solar system ani san ni lovin arsidang soina ni. Astronomer te point engwanga he planet te takte hian ngai taka ni a hel kual thei ti hi achan an threbik lo ni. Adan pa ngai a chuan hetianga hnaya hian planet te hian in ni hel kual ta sela chu anin hi boyanga an puak chevek maidon sini. Kepler 78b hian in ni chu km makta duai khat point paruk leka hnaya a hel kuala ti chuan Kepler 78b hian dar kar kuwa chungin ni a hel chuak mana dar kar kuwa chu atan chuan kum khat ani tani. He planet hi kan khovel aya a let khat point patni leka lian le a let ni tinglo deuh chawari tania nian nei em awangin om na mun hi asal lea temperature po degree Celsius sang ni le zali lai sangani. Data tanga landanin he planet pian tir po hian a aya let tam takin a hel kol arsi hiliana chu Kepler 78b hi tunani a hel kol na hian ada thani. Thilchiang taka langta chu ni nei em awangin 78b hi ni in ala em ral vekamo ala hip chevek dona atop na ni ala thleng ngei dona ni. Light year sing hi le sanga la ya la quantum let cluster hi Milky Way thil mu thei zinga mit laber polania. He arsibor khom hi ala no pang hlea chuwangin a eng em bokani. Helaya arsi omta hi anin nei hlom hlea chuwang chuan in hip ton na wangin gas al an pe chuak choi renga asat zong po degree makta duai Celsius somnga lai ni. He arsi bor khom hi tun ma chuan Milky Way galaxy lai taka ommania chulaya om lai chuan black hole lian lutuk Sagittarius A in chulai vel thil te chu a hi vak mai ni. Quantum let cluster hi ritin eng hlema se van boruak a lung noi thlok le gas omten an hlia chuba ka Milky Way lai tak chu gas var sa tak le vur sa takin azam nan veka kumsang khat le zakwa le somko a astronomer ten infrared telescope an manatang khan mu thei ani ta chawani. McGrip le dodo teang in quantum let cluster chu mu thei hun bi ka oma reilo ta chungin galactic center atangin akal son le dai thinani nakina chang gravity awangin an la tai dar ngei na rinom arsi te khianin an ma ni thau hel tu planet pakhat ai tamte an nei hlom ti kan mu chuak ve ta sela chutianga hel tu planet nei arsi ta chu zali somruk le paruk lai mu chuani to a chungzinga achan ve vel chu planet patni chawin an hel arsi an ni thung planet hel tu nei tir te chu mu an ol sam dewa achan chu anin siam laya sa kha ala reng wangani chungzinga entirna thatak pakhat chu HR 8799 khini arsi piang hlim lian tak te chu gas tam mang khengin a hel mup renga chutian nia wang chuan an laka chuan Jupiter po hi thil te reuh te mai ni vanei thlak takin planet le arsi in hlat zong chu planet atanga a eng chu adanin ati chiang hlea ma se chu infrared mang chawin mu thei an ni thung
chung engte chu ni arsi engin a hlia chuang lem lo ne kan galaxy Milky Way a hian scientist te mu thei lo hi tam tak om ngei turangai nia ma se tun nai thil mu chu thara chuan kan galaxy hi chhum cha le samang khengin atuam mup maya ti chuan kan omna galaxy chu sarza mangdawin akwal rui mai ni chu baka akang al renga asat zong po makta duai khata tanga nuai ni 0.5 kelvin velani Chandra Observatory European XMM Newton le Japanese Suzaku satellite tang kopinan thlira chung zingat lem chu an mu theini radio galaxy te hi an mu nomin thlirnin an har hlea radio wavelenga energy tamnutuk an ti chuka cosmic ray lian tak an emawangin an mingpo phua anni galaxy lai takatanga thil thok chu black hole lian nutukin ati chak sot thrina chu radio telescope po an zon ber thin chuni radio galaxy lian ber chu J1420-0545 tenia light year makdoi sompanga lai zawin van bawroka an zar phar doi mai ne mase radio galaxy te hi andam reilo hle thrina galaxy panga ain an thima de isokani achan chu heng radio galaxies te hianin matter le radiation tamnutuk an phu chuak renga chu wangchun reilowa an alral tamai thrina ni heta thi kan ti hi mishingin thi tak tak kan ti ang hi ni lawa mantlak to lo le omzenei to lo kan soina zokani ole tun tumatan chuan khati zong khani le photsila video dang thatak nen kan lo let liang kan soita gang khan TV leidon ani chuan TV chawa in sor bing TV house chaltang hi lo pan ve nge nge yang che anni hi an TV man atlomin atha emema tin an servicing po atha dor an nom em bokani